ayumia utuyo musili munene wa koti wa Masaku Justice George Odunga ingine walulumilia mwisililwa kulechwa na cash bail ya shilingi 330 na ingi yanenga uthacungaliko ya usikatani uthei wa kwambisia ikwani ingi ethi wamena kitumi cha kwika kuka kuvikia yu Wambua etumikite chovo cha miaka 8 yelani ya kamiti yu ikwani yikathachwa ingi kotini wa Kithimani matuku 21 mwaini wambe mwakani wa 2021 itho ya mauvone ya kwata ivuso ya kunena nyana mwitu wa Julius Wambua Dokas Wambua wala inene anza wa koti wa munene wa Masaku wona nyautanu wake kumana na utuyo wa koti kavika bandu na lose hope unauliza kwani Mungu koli lwe ninye kana koneki atakona birisio iba yu ibityo iba yotaekea watangai ni mkutu na utanu mwingi na mubia mwingi balambengai ina mutisio wekyo na andekea so lato Ukomana nyenga mutongi wa mubia nundu wangai kumunengo isu ya kuwekea kusaba myaka esiyo nde na niso imbe wake after those years na nimutie wekyo na andeke tia siye yengi meko na tia ndo yengi meko so no mubenye kila ninacho etu mama wikakwa matumia wana asiai kobethia labda ithe labda ti ithe kana jirani kana mundungi nundo asiai matutumia wacha nitumie jina slave duno ngina utike slave kwa musia yoni kanoto nekuya so lazima chenye atakuambia utaongea ndo ukule na ukunywe na ukae kikataa na vile amekuambia taondoka na una mahali pa kuenda. Ngiripoti ya idho ya mauvo ya Athiani FM kuma baanza wa koti munene wa Masaku nita wa Joseph Mwaluko wa Wambua.